Na letošnjem vinskem sejmu Vinitelji v Veroni, ki v vinskem svetu vztrajno pridobiva na veljavi, so briški vinarji poleg promocije odličnih vin izpostavili potrebo po čezmejnem sodelovanju. Če govorimo o enem največjih sejmu vina na svetu, potem prav gotovo je to tisto, kar je nujno izkoristiti. Ker mislim, da je svetovno zelo malo teritorijev, ki sta tako povezana. Žal pa imamo zdaj trenutno dve porekli, Brda in pa Koljo. Naša vinska klet Ferdinand sodeluje z mojim kolegom iz italijanskega dela Brd in skupaj sva naredila skupno čezmejno vino na osnovi rebule. Brez nekih aktivnosti, kot jih peljejo sedaj naši fantje, verjamem, da ne bo uspeha. Sodelovanje konzorcija Brda in konzorcija Koljo Orientale se zadnje čase gradi predvsem na skupnem čezmejnem projektu Viso. Cilj tega programa je introdukcija sort, ki so popolnoma odporne na prenos sporoinoidit, se pravi, da jih ni potrebno nič kropiti. To so križanci sort, kot je Sauvignon, Tokaj, Chardonnay, Merlot in Cabernet Sauvignon. In so praktično organoleptično zelo blizu izvornim sortam. Vkolikor bojo ti križanci, te sorte primerne tudi za vinsko predelavo, tudi v velikem obsegu proizvodnje, mislim, da si zasluži zelo veliko pozornosti. Hkrati vzporedno v tem projektu poteka pa tudi raziskava na zaščiti obstoječih vinogradov z sredstvi, ki so na osnovi rastlinskih izvlečkov, se pravi popolnoma neškodljivi, popolnoma nestrupeni in delujejo proti boleznim, kot sem jih prej omenil. Con questi fitofortificanti abbiamo allargato l'interesse e l'utilizzo. Oggi siamo qui al Vinitaly a Verona, anche in viticoltura, soprattutto per il comparto biologico, per chi desidera fare un'uva bio per fare dei vini provenienti da uve biologiche. Giorno in giorno andando avanti nella storia, perché proprio si toccheranno proprio con le mani, avendo prodotti sempre più puliti da portare in tavola.